Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajingring dor ya ka film kasi ka batamai ya ka balai kerteng Dhaka Escape menta lala ban pendap hakaleng ki jaka hari Bangladesh bat kisnong ki balaring dor hagani kari nongwei ki kentop ya kisnong Selhead Dhaka Molvi Bazar Jantiyapur bat kisnong kasi ki bahap hapo ka Spri Mughal kakanhon ka basnai gani ka film kasi kalami na Shillong India ban let chaka ri Bangladesh hakalai putrek ubanai nopra jong snam arja khat khandai balala bat kalawan phai nopat haka sautrek mentau banai kalalingkot Arhajar Arpo. Kajing late ring dor yakani ka film hakari Bangladesh kadai namar boating shop ulalaj wat ya kapuran ringkat ki kattu kat niki samla nakathan chate lamingi jongkari India ki balasha khayi bi an hapo Dhaka ki benta ki bakham itanat ban ring dor yakani ka film kadai hagasnong Nahar Punji 1 ka bahap apo ka Molvi Bazar district ka badairu kasnong kasi ka badan markhap bat kejala Tripura Hakapor baring dor yakani ka film baro shisnong ki kentai bat chenrang kenthop nadu ki teman ba ki samla kumjo ki khna kile mi pajba banya shimanta hakani ka film ban pani ba ki khasi ki yarap yauting shop haba usha sho hakawai ki kanhon ki runar ha Bangladesh hakapor bauliwa di kapuran ka Nedias Imle ka basha khayi hadaka hakani ka shnong kidan kumbah nyongot ki khasi na ka shnong Nahar Punji ki balayo yashimanta hakani ka film Dhaka Escape kata laingot ki samla kanthai arngot ki samla chandrang bat wei urang ba ubade ukpa jong ka Mercy so lamar ki dikhot jong kani ka kanhon ki basnai kani ka film Dhaka Escape ki balayo bandet chari Bangladesh ki kanthop yo producer uba sections imle u director uba ban lingba u ting shop u phira dot dong kapuran ka samla Nedias Imle bat ki wei dik ting shop ki puran bakanthop ya ka Mercy so lamar ka bade ka khasi nari Bangladesh uba joint pilpre uba Petersons Imle bat u Andrew so lamar Hashwa ba utung shop bat kapuran kinet phai no shanong ba Shillong kasnong Nahar Punji 1 ringkat ki ba hapo ke jelam jong menteri uba di barmen potam kila penlong ru ye ke jelang pedang buram ha ke sitarek mentau banai kalalingkot Arhajar Arpo kabaderu kasngi ban pedang yusnam batmai hakani ke jelang pedang buram kasnong kala as ngobha de kisentiu bat markawai ke kalender ya baro ki dikhot jong ka kanhon ke basnai ke film Dhaka Escape bat nakaliang kani ke kanhon jong ka film Dhaka Escape kano senyang ko masah hajar tengka syakani kasnong nakabanta ban rakhe yusnam thamai uphira dot dong ka Nedias Imle bat ka Mercy so lamar kila airu da ka jingshat na ka jingruai mensiem ka kemen na ka film jingim nakaliang ka jongiru ngimban ni iban IRP ngimla ban lek tli miso kemen tip lanong ini keduk biang berpi sini tip lanong ini wan biang sini ngimla ban tip ten rei nakaliang jongiru ngimban ni iban IRP di nakaliang ka film Dhaka Escape kan ai donation kum kedak bangit sa jikin ma lai hajar tengka nam ta jupi kesno ngimban ni ai wat sngewi ayo ba mili sekarit pelat handai ngiru ngiwan dan ngisu kemen ngin ai donation menta bat ngin ID yang bisa ai menteri
Tuang lek boy menteri kriang kat kenong ro kat kriang sobai nek jing ai jung. Tuang liang iba jon pil prero I om boy don pan ai pension ai ni tiba betul dia. Jangan berpusat mungkin baru kerana ai berit kerana ai dekat masjid berkoi kumjuk yang jengbam jentik bagi ai man kami man resmi kublai sibun baru koi syamsuk. Itu menbang kong kedak bangin ni pelaj yang keldar hak dia Bangladesh makin saat kan mau yang film jengem di mila ada promote mila ada dep syuting ikan ya. Ini scam ba yang ada hak escape bro. Ini bibi yang keldar bagi pemilih kedua jom pihak ni kan di lot sah senong ba tong ka Meghalaya baru di jalan ai ngentangin ai show menteri kalau kita mau Kini kajing wan seni kasinong namar kini kasinong don kajing ma namar ba kas government jong ka Bangladeshi ka ai ka notice bakin be ano nang ni tiya kata la protes na syati na syaniru la protes syatiru ka mi kot kubor but kawairu mentaru kadang don kajing ma ya kani kimpat weng ya kani ka notice kisi prospon namar ba don ka case jungi apo bangla umdai tangkane kasino don sa kawai ka na haru tu mo tade sa kawai ka kay ka kasino sa kawai jimai kasi kunji kejuhi kadon ka jengwit ba namar pitip ki kasi jungi nende kindon kasla kawai do kasino tang apli ni lai tini kasino bala adon ka record tiong kila adon kasla takta daw ikasi jungi siya ni ilong kunswet di habak hilawan kumnende niyo kataka yok musim kay bapi don lang bagni ya karpan makan ni mana fortune kota IGA ya mai kedong i tnat i modro ya mai ya kena rong hadam dengan ke penjaga sadio ya mai di kedong ya mai Nga kenpau ika jeng ngunguk bangajak yeng mat jong pigum ni ngaru ngabuk ke jeng duwai naga banta ke sinong kathau jong pi bau blei udan lemkat bapi bin imsuk imsang nang ta naga liang ka jeng tiak ni demro nga ai nguk ipi sibo namar pai ngiwan hang di pi liang ini lada ibarit ro ngisngau ke ba spa ba na ai kublai ro inong kanya ini meeting bad iba mitun ni ba Andrew bad barok ko menteri bad gidi bayawan lang lagi ba section bialam dan ting ban poison ni te nabu jing duwai si sin dan long pigi ba shit ba kranya gadi gasinong gatha pin imsuk insang dan namdan shu kata gura Jadi ngidon si juai rungin kan mau si serang si tahu rungin kan mau ni pingin bu jeng juai. Tang katahi kublai sibun. Hawaning kong usun ai kumlei pi paro but kensanit ka komen but a happy new year nga klem expect dengan position ni ngimi dari khasi ngiwan sa Bangladesh ngiong ha Bangladesh ni poi bia shari khasi lo jong sngan de habo poi hmiru lai katning yebon kejingat nanti kalau jrong ni kem expect sibun ndai ni la yo sibun ki pat na phi yo ya ka bam ko bang
Aduh bagi mi ke kentien ko bam sebam si bam kat sebenarnya. Yang isu komen ingin dalam lengkap berpiang dia senang rezeki bagi kita bangin poi yang sasisian hero. Kami dah kasih ke sasisian ingin poi ini wan yang sasisian ini kermen ingin juga wan rak pada film pen ibat sapi. Kumno ingin laring hani senang rezeki. Ngam tadi boleh basmat dan keren bunnya bun tang kanakai insya. Dia banyak kerbat bat kam tambien dia buat semua kata dia ngasu ai ke jeng kulik ke bok ke ruang ta barok khoi kam tai ba andrui bla lam pi yang ni ba ini barok langki ba kun hun ke jengi bawan bat kam ta ni kini ki kur ki kha ki badon jengi sini ngai ku ble ye pi ba dia barok langhi ku ble shibon Kajing mut jungi bangin wan hang ne bersyuting ya kena ke film Dhaka Escape. Kena ke film akpor bang isang audition kapan ketik yang ikum no bangin wan ban Bangladesh. Hadin baki argut kirang ba jongpi nang ne kiwan poi akpor le audition hamoka. Kena kapan ketik yang mesin jungi ba kapan kelongo ya baro ki kasih po hame khalia bakum no kita ki kasih. Kita kini ki samlag dan ki ong ban kasih se Bangladesh. Kata kami ke jingkeli. Ban lembaga ne ka Dhaka Escape kapan tip ba ngidon ki kasih Bangladesh. Ngingin poi perkat ba tentang nisna film kasih nisna betang hasilom buat hakini kilum kasih ni poi perkat baik film Dhaka Escape in poi syari Bangladesh kena kelong kajing kebrom ya kajai penrew kan bangila banwan banyu kejat hangne ngang adeng haji upor nokto kubor hawa arja kan rew makan mau ni hak Facebook na saban ai kublai yu nong Facebook dam de nong Facebook khain kita poi hangne nomor ka Facebook ni ya kendu iba mana di ya teks bahangne kicak kubor tingirung ya boden para kasih ni sekenan ni boden balai kicak kubor tang ida boden kadhadu pakasor karma kelia katuklar dah kastor India ni sekenan baka India baka Bangladesh kadon kejing ya jang adu mentaro ni skam bapiro pimde banting kita nang yang tai kejing ya perjing bot nang tai kejing bakla hari ni dai banting nomor ba dari India baka Bangladesh kadai ke baya jan ba boleh ke partai kasniu kadai nomor kadonut ke jonga kadonut jongno ro kapit sniu kan dai nomor takadaw tentang ni sniu bisni yikiwe kapenlong yang iru baka partai kasniu lang dai nomor takadaw ni sekenan ba lembaga ni ka film kan pertulang ya kiwe ki kasih baksa ha Kolkata, Bangalore, Delhi, cakwe ki pertairu bagi kasih ki Delhi. Ngam tisu papilo lagu ayusha Mangkipor bangayak syaron syanai Duru babriu matopi kawan kau tebrei Apatrei habasho ne habatya Jing ilo dur jong pi ban be nyam ya Ready. Bacaan, bacaan. Dadiam. Dadiam bacaan. Makaleka. Makaleka, makaleka. Mata herep enggak? Makaleka, makaleka. Makaleka. Dadiam. One, two, three, start. Mai kini lot ka tok tipok di muka tok kami kelong ba awak beri ka kini lot ka kicu julak ini serang jadinya terdirian jadinya temu bo lanam dengan apa isa ini bo kare pilih ani je
Ini kinyang condur boy lah ada ini. Cukup lagi kan ya syuting video na, cukup lagi, cukup lagi. Cukup lagi. Cukup lagi. Aduh kali. Oi. Tok lagi.
Lawan sini akan live 4 Desember arzal kendai. But niwan sini ban shooting ya ka film Dhaka Escape. Te kalong ka jaka ka ba itnad bha. But kumju kibriu sini kilong ki bayarab bha yangi ban pendep ya kini ka kam jongi. Bangin shoot ya kini ka film. Ngasung tenad but kumju niwan sabar kari jongi India, sabar kari India. Nre walang idon sabar jong kari India ro ngasung kum bang idon haka rila jong hi. Namar kibriu sini tip kilong pair bha ngaso kum bangadon hasnong na jong hi kilong ki bayarab bha haka ktien ka thliet haka kam ka jam jong kiro ki rab yangi bangin laban pendep kani ka film ngaso komen bha namar bakani ka diga first film jonga te ngai khublei producer jongi pela je dengan kani ka film ka Dhaka Escape ka Balong International sa Bangladesh but ngai khublei ka whole team i director ei namar Belashi mekani but kumju ngakermen bakani ka film kan hit bha bat bafin pilot baroy kani ka film te ki jaka bangiwan ban shoot kalong ka Narhavan kadi ha Bangladesh kasnong khasi keberan ki khasi sudah te ngiwan sa Dhaka sa Silhet bat kumju hakani ka Jaflong te ngiwan ban shoot kani ka film hakani ki jaka baro ngawan poi ak film hakani ka film khasi ba bahai jaga bala dobla jingya di bari producer ba section te ye tho ban hakani ka film te ngala poi hang ni hakani ka film nga ag kuga Sentran Jokapuran Nadia Simle aso komen banga yoban kedua di Nadia Simle namar banga lai hapa newspaper atau kapor ngalas ngau komen bangan long excite bha bangan yoban kedua di Nadia Simle temutangi leyo aklang tinga so komen hakani ka film Dhaka Escape bang ni ha Bangladesh nga long kumi perlog jogi pira dotdong aku nong yarab kecing ketu jongai ki para kasih badan shani baca dari India kedai ba baro ngakat pad bafinya Krishan bahkan kan ka film kasih bala ak hang ni ha ri Bangladesh kedai ka film ka bandeng kong kasih ban ak international ban point internationally te ngakat pad i baro finya Krishan baro finya pelang kan ka film bahkan lang ka success bha bahkan ya kyo bha Ingwan sini nama taka film Dhaka Escape bat ngila wan keling-keling kan nika Dhaka niki senang tahu pada najan Dhaka ibon city segala wan ni Bangladesh rumah keling-keling nama taka nika film Dhaka Escape banganda di dokumen ni bang ya ni kabu wan seluruh Indonesia di Bangladesh mah bang ya ban ring ni film kasih tarai ka film kasih ban kong bang ya ring hang ni apa Bangladesh ni kidu pun kidan ki senang kasih du kidan sini senang kasih babon ha dan ki ngilin kong esta ka senang naharwan dekat senang kasih pengisong kemari kasih jong na jong ada poin ni bon dia angin dekat Silhet dah ni kan Dhaka tak tahi bagi bangi mata kampau teh kiwi kita ni senang ro pada beria bang la akan plet kita ro nakong tu seko peri tu mah bang la apa yang ni apa ang ni apa dikasih teh atau apa tinggal akam dokumen na bang la wan sini lap benang sawi ka dikasih pan ngasngeu sibun naba ngam jupoi perkhat ban yo ban simenta lene ban ak kum ki film khasi namar ngidon sepo bangla ngim jo poi perkhat ban yo ban ak film batki nongkong ngasngeu kemen bat habanga perkhat dagawe kaliang nga ngeu si ro namar ngam tip ban kren jong khasi ngi supum lentang chong bangla lene chong jongwar nakata kadau ngi ngeu si namar ngam jo pemlen ban kren khasi Mentah ada kelanang keren kasih film. Mentah lah nangi namar ngatip ban pule jong kasih nga splendid dah gitu gidak kibala ai hanga. Kita ni mungkin sel leran, mah jumlin mah. Ngam jumlin men ak film lene ban keren kumne. Pi aku mu akan ega film menen ki batai di aku mai kupa ne. Ngalong ukpa. Jongka. Ya dah. Supporting actress. Nga kerpat ya ki pajba ki badon shane bat sate se India ki yarap bat ki persyang ban yada lene ban ai jing mulang lene ban yakersan ya kini ki khasi ba bakin ya seprang ngindang ya syakmat
nga karpat jak kasi ki badon sa Bangladesh ro ki si India ro bakin yapet ya kana ka film